Vamos kubanza kira no kora ifite pressure. Igitabo bita Samson. Ay, Nasa kora rutozi. Wewe uraburikira kakimwe. Niba wagize impuhwe wewe barazikugirira se. Igeze mu maso. Ahantu ugeze mu maso. Nyinshi zabaho kuzituma bagusiga cyane. Yala. Hello guys. Hello nanone bakunzi ba Mugabo TV show. Tubahaye kaze nanone ni challenge. Munsi yarimo challenge nshya noneho mutazi hano kuri Mugabo TV show. Yego gusa ntimujye kure ya screen yanyu kugira ngo mukurikirane. Ahangaha muri kano kanya tuhafite abatumirwa mwese muri kubareba ariko barabanza batwibwire nabo bagira icyo bavuga kugira ngo dutangire challenge yacu. Ladies first. Turahera ahangaha. Turatangira twibwirana ahangaha nkuko mubizi ngewe hano ni Ngabo. Hano mfite abatumirwa. Hello. Kaduhere hano hepfo iburyo batwibwire kugira ngo dutangire challenge yacu. Amazina ni Esther Gigi. Twakomeje ruguru. Amazina ni Paul Kabaka, umuhanuzi w'Imana. Twitabiriye ubutumire bwa Mugabo TV show. Niba ndahengetse. Ariko nuko. Niba ndika ngo Mugabo show. Izo byari cyo bitwaye. Birahita bizi. Ico gitabo ufite ngo ni Bibiliya ijambo riba muri ari kunezeza kurusha ayandi niri. Kibazo ko narampaye agatabo gato. Bakoze. Hari igitabo kitarimwo se? Igitabo kinezeza mu hano. Abaroma. Muri he jambo. Inkire jambo riri mu Baroma riza rigufasha. Abaroma 8 gutangirira. Havuga. Basomera n'abantumira. Azagufasha utari ko hapasa abantu mugende muhasome murebe. Wowe ni ikihe gitabo kiza kunezeza muri ico gitabo cyose ufite? Yohana 14 gutya. Havuga gute? 14 ku murongo wa mbere aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Ngo gadatara amasenesi. Woyihagarika cyo kubera. Tuzuhagarika umutima. Aha. Uyu munsi rero guys dufite challenge tuzajya tuvuga igitabo maho ngaho. Turebe umuntu wasomye Bibiliya cyane. Turebe umuntu wasomye Bibiliya cyane tuzatuvuga igitabo mutanguranwe kugishaka. Kera nahabonye. Wabonye ntarahavuga. Ukivuga ukibona mbere ahite amanika hejuru. Utsindwa utsindwa ahangaha hari ibihano ahangaha muri kubibona. No guhita sigwa agafu ahangaha kabisa. Imana yo nk'ibihano. Iyo udasomye nyine urakubitwa. Ese Imana ntizi hano abanyabyaha. Ndashaka impapuro gazinzi. Yego mashaki. Gerageza mu mashakiri. Ashaka. Ampaye kadata. Muri tayari? Yeah. We are ready. Ninde witeguye gusigwa agafu? Arabizi kwase. Mugiye kunshakira Abaroma. Abo ndabona ubunye. Bana we. Yesu we. Ndababone. Ngaho. Yeah. No bakubwira ngo tugenda ari. Oya. Nyine. No badusiga ifu. Bose mwankina ari bitatu. Ari gasigo.
naho kwa mutsinda kimwe keruka barati uzazitanga undi ibitego bitatu niyo uzazisiga sawa guca mbere barakikuriye kandi ukuntu niba dukwarira mu kandi abaroma bakunezeza kera babagutanzeho kunta ahumira uko ni gute ahubwo tubazavuga bazabanzaga bakazinga uzi ko ariho yarari oya ni ukuri twagiye ku gitabo cya kabiri unshakire Zakariya ayiwe sinzana gisinje ariko abamwe muyawe ntayibamwe icanje ntayibamo Zakariya ndahurutse namubonye kama nazo Zakariya akaba arabuze Zakariya turebesha ngozo ntsindaga kimwe kuri kimwe zingaga namu twagiye ninde muntu uri busigwe ifu muri bano bantu babiri igitabo cya gatatu munshakire abacamanza Paul karashakira abacamanza mu byahishuwe oya kubonaga babonye nagutaze imbere yawe umugabo agiye gusigwa hano yasigaye kimonsiga ngiye kugusiga umugabo arasiga akorosha gusiga babonaga nkibuzwa baho karoroshe kandi yakagutanze nawe kugashake twagiye igitabo cya gatatu w'ikigo bagiye kunshakira indirimbo za Salomo indirimbo za Salomo umugabo arasizwe hano soko indirimbo za Salomo yatu Maira ibira mani yoro gusiga akibazo rawundi muzaza muhindurana rawundi ya mbere rangiye bazi azo tegusigwe ndabizi kuramisa kumusige neza urasiga hano uragiye gusiga oya ntimpa nkubona neza bazabagira yo gakungura sawa ayiwe muri gusigwaga nawe ubizi utekasigwe yakungutse nibuke ayi gusiga mu siga yagiye bagusige neza banzure igomba kumushyiraho nagira nshiraho nje papa yanyigishije iyi ngiyi ntabwo nzi nyikoresha ntabwo ari kumenya no kuyikoresha kandi ayibona vuba vuba ntabwo mbizi ni chance gusa ni chance ugeze nkoresha kumutanze Zakariya ari igoye mbaye umuhanuzi ugoye munshakire umuntu bita Nehemiya namubonye mukanya nari muri bo Nehemiya wari muri bo we reka kumubona uyu twamubone cyarimwe cyangwa inshuti yapfuye ariko Nehemiya mari no bibiliya ni nziza cyane we kumubonye ariko ndazi kuyikoresha wenda kandi narasuye aruga asoma igitabo ahubwo uri kuyishaka kubera ko wowe uzi kuyikorera niyo mpamvu bugenda nambibona cyatugwiye telefone uguhe telefone ngo fone yanjye ngamoyi munshakire igitabo munshakire icyo cyapfuye icyo cyapfuye yaronsi mushake igitabo bita Tito 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 abahehe Ti andito uko nabizi ariko tutene ntaba arabizi ariko umushakira hariya haba mapu cyo nza ngisoma gake nguyu izo bindi nuko uzibisoma cyane ari muri mata ntabwo bari uturanye munshakire kimwe cyawe ku busa bwiwe ndamutsinda nubwo yanpenze aramutsinda kandi ariwe ufite icyasha mugiye kumbwira igitabo bita ese ntabwo nzi igitabo mwana yanjye yitwa ingoma za kabiri ikibazo karankopera kandi nandambura wowe yase mpanga ukopera
Paul ingoma za kabiri kare zishakira inyuma ya Zaburi. ngizi ko twaziboneye Ntabwo tanze bibiri. ako wari wazibonye yego kure Kandi za yarazibonye za kabiri wihangane bibaye bibiri. yiwe Tugiye gusigwa ko dodobekwa. ubone bibiri ukamfata none uvuga ndashaka nta pressure Mu nshakire mpamvu wanzibikira nuko igitabo. nayifite pressure Igitabo bita Samusoni. yiwe Ay, yiwe ntabwo kibaho yewe God have mercy upon us. Ngiye kugishaka nacyo none. Mu nshakire igitabo bita Esiteri. ayiwe izina ryanje mana we Uze wibure. Ya, Montarasiza. warayinsize kandi ngumenyaga je ndamusiga cyane kuko nta na kimwe yabonye oya ntabwo nsiga nta na kimwe wabonye wowe wowe ntorabona ntabwo bibi oya ni kimwe Umuntu agiye gusigwa, musigane nta mbabazi. shaho usigana umutima mwiza nasize hano umenyaga wowe nta na kimwe wabonye umuntu gusiga ibe ko tangiza ayiwe po ndayisubiza yo Cyangwa nshiremwe utuzi. nagusize hano wowe naje ronsi nyine utamayinde kwana ni hano takono Niba wagize impuhwe we barazikugirira se. tega nyine ese wakuza ko bova iwe tugeze mu maso ndakabitira aha nugeze mu maso Wenda ubwira- Nyinshi z'amaboko zituma bagusiga cyane. Yala. usize buke kandi urabansize cyane Ega n'ubundi turarekera isura yuzuye. Raundi tu ngongerega mukabe bita. oya ntabwo ibyo bikaba bitabo biri mureke Bikaba mureke bitabajya nta birimo. yani namusinda gutyo ubwize se Seti ya kabiri Paul akaba yitwa. nawe kurashaka ibitabo bigoye Hari cyoroshe kibaho. ushake bijya bituze Ugende ngubwire ngo itangirire. ibyo bakunda gusoma cyane Ndamushake rusi turebe ko mumura n'ibirahaza ariko te. po ariko yewe ubona kandi mubumba nabona ntandi sino nose nzamusoma arabu usoma Ariko abumwe ngumwe. nikaba umuntu atabamo kumba namubonye usi we we ntabwo uramubona Ngize no ngaramubonye nuko. gusa ntawe uba muri iki gitabo ariko naho nari naramubonye Reba nimba kihawe. Cyangwa yarahavuye. nimba yaragiye mu kajembe Mwese mwatanye. munkopera naho nawe uzadushiraga iminota kugira ngo Iminota yiki mumushake paka mamubonye. ntago rusa Ubona mwese mwatanye. tumureke ese twemeze tumureke yego pe ngaho tubumbege nga turabumva Yoga kumuseruka nabiri. Ukuze ko muvuze to ntuza rusi. Nimba yeza none wa undi ufite agapapuro kamwe muramubona. Turamubona. Ngaho munshakire Mika. 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 Ayiwe. Mika ndamubona ubonye. Ngo Mana. Baransize kandi. Baransize. Nukuri kurara usoma bigoye. Ha. Kimwe kandi kubusa. Mushake abafilisiti. Ayo. Kera reko bashaka. Abafilisiti bamwe ngumwe. Mushake Maraki. Maraki. Ai ndamubona ubonye. Maraki noneho umubura. Yala. Maraki mawe. Yala. Kibe. Yala. Boy. Umuntu udatanga kutigwa mu gafuka kandi ari ufite Bibiliya nzi. Ndamubona. Yayinyimyaga ngo nibagiye. Tunsinda. Zose sikimwe. Aha, twagiye ku cya gatatu. Urasigwa cyangwa urakora kambaka. Ana musiga none. Twagiye turarekeraga aruko isura yuzuye. Nimushaka muyuzuze hakiri kare. Twagiye ku kindi gitabo Abarewi. Ashaka ko bavuye aho bari bababonye. Nkuri ponto babona. Yaruzwa n'ishangi kubiri. Aya ngeze kure.
urabanza ukamenya ngo abarebe Ngaba bibabahe da. kabone n'intuzo bagiye gukubita remontada Rero kiyambabu ya Igitabo cya gatatu ko muri bibiri. Bana ko ntabwo bishuka nagenda gusa aha kimwe kuri bibiri twagiye mushake Ndimo natera kimwe mushake umuntu bita ndehagera Zaburi Zaburi. Nguyu Yanguye. cyari Nagutanze. yasakure cyane gusa yananiwe guhindukira gusa ariko yamubonye Inde. Namubonye imbere yawe. kumubona se atavuze twavuga icyari Seri navuze. aya yicaye mu cyishe ahubwo nuko yamanutse ameze gutya ariko yari ikibazo yagutanze ni ukimara kuvuga iyo yavuze yatangiye guhindukira tudaruza Bibiri kuri bibiri. kuri bibiri reka nyabona kumbeteranya si nguyu uri kuri vare hano navuga wabibonye mbere iwe yahindukiye ngo yamuwe tiyavuge tuvuga icyari arazamuye gutya kubera ukuboko kwari kwikujenetse ukuntu kiri aho kinorosoye nibo bagutsinze bro reka nyabona ushaka kwiba nta n'ubundi cya gatatu ushobora kukimutanga cyangwa kukigutanga ariko bagutanze nimba bakwibye hano bazobivuge ko baba bakureba se bazogarura ifu bazobasize nibavuga ngo bakwibye uzaze uyinsiga yavuga basuvuga akagoya tupfa kubona twagemuye gushaka umuhanuzi bita Nahumu Nahamuwe ndamuguhaye. sha Nahumu we muzamubona ejo ndakurahiye Mana we. Nahumix ngo iya gica si ukumubona vuba Ariko nibyo. uyu ukora ari inde ko ndabona uwawe yanditse atsindagiye kugira bigari ibimenyetso reka iryo tamu paka mutu basigaga iryo rindi rino rindi Sawa. Kamba nzingira ibisuko neza. ngabigire neza Yananiwe gufotora ariko gusa. ari mwanyi umujura ngo akabintabuka nimba ari umugari bihuye birahabanye n'ibyo ushaka kuvuga umujura ngo iminsi ye ni 20 Po amara ngo baye. reka ngo usike ngo mbe niyigira ibyo bisuko bishandabutse bagutsinze yitege gusiga neza ngaho igize hano utwo tuntu You get it? If you don't get it, forget about it. ubwo ntasiga don't want peace. ubundi Problems always. uzuguma hamwe kuko iyo wisaze biza bihunguka kandi aje bigonse turabiva Urambona. ntabwo ari izi amavamira wari uzanye none utangiye gutsinda akambere twagera raundi ya gatatu akambere kaza kihuta Agaki. nyine raundi ya mbere y'intuzi aha mushake umuntu bita Apana kure n'ukuri. Samuel wa kabiri Kuca gitwa twamubonye. wewe wirinde ngo turebe niba atari uwa mbere n'uwa kabiri waramubonye ariko Namubonye. amubona Yegeranye karazana namubonye. rero wimukopeza karazana ntuzi aha twagiye igitabo cya kabiri mugiye kunshakira ese mweze none ndabumva perezida wawe mugiye kunshakira itangiriro Ayiwe. Ngiri. Mva pora Oya. yasinze. uzi ko pora ahinduye gatatu oya dore ninde zishikira Oya. Mva. usubire kuri gatandatu kandi kuyambere uhinduye impapuro Nyine kuri gatandatu nyine wakomeje urahindura we yamanitse ariko kare. namo kandi bamuye cyangwa ngavuga ngo nida kuvuga mbere uzikinda navuze rero gutsindishije mbere uzikinda gutsindishije iwe gusa hisa bumbura gusa amakwereka ko ariko wera ako abantu navuze Oya. uzi ko nageze si kuyambere ngombwa ngo uvuge navugize kuyambere kuko ndatambuka si ngombwa ngo uvuge nuhabona manika gutya nashobora kwinyima kandi none se bagutsinze ayiwe uzi ko ubumbuye gatatu Ariko ameze po. gutya nageze kuri gatandatu uzi ko nagiye kuyambere dore none se ma gutinda no kugira gutya dore perezida uzi ko nagiye kuyambere oya gatandatu gutsinda no kugira gute se kumanika ntiwamanika cyangwa ikora muri sorongo yavuze mbere kandi Aga pari fake. icyo kintu cyo Dore tambura ishakiro dore uhinduye ishakiro uhindura kari akantu muri mari riburiro ibo yamanitse ameze gutya Nari meze gute.
ayo sawa ugenda gusiga tuza kubireba hano muri kamera nta kibazo kimwe ese ari cyo wari kunsinda se akuransekeje kurashakira itangiriro mu mashakiro si itangirira mashakira ko nandi itangiriro mushake igitabo bita ibyakozwe n'intumwa ego gitarame gitangaza ariko se wo waruri oya ngiye muri nyine kandi itangiriro wahana ibitangiriro ego bageze muri map wewe karaga muri map yesu ntago turi muri geography ibyakozwe n'intumwa biri muri kure bishakira muri map ariko umuntu yaza bibiri kuri kimwe mugiye gushaka umuntu bita Morodekayi mushaka umuntu bita bamwongereza ndayisanzura nk'umuntu yize cyane wonde mushaka umuntu bita Filimoni agizwe hajya Filimoni abaho ubundi namubonye agiye kumushakira mu zahishuwe noneho ndaja ya Filimoni nguyu nagutanze uceceka kandi singuyu uyu nari Filipo se ariko po sha wa ni none ntago nasigwa twamubonera wishira tega bagupake ayo Filimoni gani pa mudogo zero ego no mubu wewe bisobanyo gatatu kuri kimwe mane cyo kimwe usuburi ko wanyivye ngo nabwo yakuhivye gute yanyuze kandi kamwe mwaze gusubiramo ahitagira oya kari kuri round ya kabiri kari kuri round oya ya ne kana kabiri kajya kambira twadusubiremo poro ndazatsindwa ndasega mu gahanga ese ubundi ndoga asa kora rutoze wowe uraburikira ka kimwe abajya karakamye wowe uraburikira ka kimwe urabura ibiraka bingahe kimwe bibiri bitatu oya no sana mpaka na nuzu niyuzura mbere kuri yuzura gusa niyuzura mbere yuzure kandi uko zayijamo twagiye round ya isaki ya nyuma ariko kandi atari ya nyuma biraterwa n'uki ajya asigaye hano gira nuzuze asigaye bahashi nawe nagusize ntiwihaye ire kubisiga na hano kandi ndakunda ngutanga mugiye gushaka igitabo bita Timoteyo eko Yesu uko siko ndakibona cyo nemeye gutsinda ngo ego kose sha kuzi kubashaka kuri ndasohoze sinzo ko navuga mugiye gushaka igitabo bita Obadiya oya baragukupira twembi turacanze tucanze sawa mushaka abafilipi kandi ubunyiko nibo nari mvuye mana yanjye Filipi sinari namubabajije ubundi cyo ndacemeye twemere mwemere indirimbo z'abakize yewe nize bibiliya y'icyongereza zose niho ko tuyigushakire none se zose birapanze y'icyongereza amata y'ibiri bisezera twagiye mushaka igitabo bita Serafi mushaka igitabo baramuvuze namuvuze niho gahagaze Yesaya twabwira udutabo tworoshe muri abapagani we Yesaya keragiye ngo Yesaya Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Murife, don't run! Hey! how so bigana Ina hano ngusigisi Wino umuntu akaba arakubiswa ahangaha ndetse wansize kandi yabirakariye muje bansize se ntari
Leandro. Ngwino bagusoze. Singusiga. Uyintamika. Ai sim. Bumbakana. Ndakibazo. Guys, mwakoze kudukurikirana. Challenge ahangaha irakaze umuntu utazusoma Bibiliya ariko atanze excuse ngo yize mu Cyongereza. Sinzi niba Matayo mu Cyongereza aba none yaje Bibiliya. Dushaka Fabien si president kandi bose nzobatsinda no kubita hasi. Abantu umuntu yamenye yumva ko yotsinda Paul uzi ko yasomye azoze mukoze isoni azoze muri next round kuko wa mbere arakubiswe ahangaha akubiswe nabi cyane akubiswe guys akubiswe afite Bibiliya nziza yanditse. Mwakoze kubana natwe, murakoze murakarama kabisa. Komeza mukore subscribe, share, comment kugira ngo ibindi biganiro by'ubutaha bitazobacika. Komeza muri abatsinda. Iyi ni champion. Subscribe birakenewe, comment ntagikenewe. Comment ari kunyine nayo birakenewe. Like ni dakenewe. Like yandi kenewe kubera. Ya ntagikenewe. Tugiye kugira champion. Bibiliya. Tugiye kugira shampiyona turebe umuntu wa mbere uzusoma ahangaha kandi we azahembwa bishimishije none. Pahoro se winjeyo. So guys, mwakoze kubana natwe, murakoze cyane. Yola. Jakoga gaga. Uko nzutsinda kayire. Oh, ngwe